Rock ekipa, evo nas u još jednom Davorovom kratkom barbecue savjetu. Danas se nalazimo ovdje na Vienna Barbecue and Grill Festival, ima stvarno svega, ali mi smo našli pobjednika, našli smo najbolji stvarno u ovom festivalu i sad ćemo pokazati kako izgleda najbolji burger u Beču. Znači najbolji burger u Beču, što smo našli? Našli smo, evo ga, znači savršeno američko pecivo. Znači savršeno, lijepo izrezano po sredini, malo sezama, nije previše zapečeno, mekano na dodir, a unutra toliko bogato, toliko bogatstvo mesa, toliko bogatstvo svega. Znači to još niste vidjeli, pripremite se na ovo. Čekajte, sline vam cure, otvorite i to je to. Znači gledajte, takvu jednostavnost, tako nešto, ovo je l'art de la burger, bi rekli Francuzi, ili vam umjetnost burgera. Znači, samo malo kobasice, samo malo salate i barbecue umaka, nacrtana Mona Lisa u sredini ako možete primijetiti. To je to. Lijepo ga zaklopite, još je topal zahvaljujući suncu na kojem je pola sata, tako se priprema burger. To gledajte. Svi će propast, ovo će biti novi hit. To je to, ovo je bio još jedan Davorov kratki, direktno iz Bijene. Guten Nacht.